VGR aputhak ninia baha hamren rong sopia long sit-in demonstration aja me ke ding kiching. Six kaleng maha mate Amur Falcon ketalont aputhak chisik chedang ponbonglu. Ingdeng inquire nerkep 100 drums Wangala Festival surahini ra inquire pli angdung kiti. Karbi Anglong live Karbi prime time bertang ton pen arjupanik tha. VGR along le tharle le tik nitum sangse kachi songa jame kiding is sekalong kupinia ki sung dokok polote Karbi Anglong Autonomous Council ki chariatum adai chenangji lead son rongphar. Pardon Ron Pen Karbi Students Association hampanga song pen patir pipon siki thurmi owe khai long ri ka chinghona jok ang tan pen kiwang West Karbi Anglong pen ki chenglok along ka prek sarkar pen kirai komalong le VGR anta nang charai det kedo thipa jok inglong aso khai kedo kithak kisungang thek klang ponlu Halapu Mona Johan pachimit mi pin Karbi Anglong Autonomous Council ke charia ramaphan nang thali sirak non ajakong dote pusi ke hang padu Karbi Anglong Autonomous Council pen non sai kiding porthimi ake manga puthak setami kebe kiche angtan pen kiwang atuma phan longle pata kilong ji aphan parliament pen v form ke ron baret ki mo phia ki sung kache song nang pen ron thama nang do kok ji polam the phirang kiang no lam the jai pon Labangso avi form mangi longle pata ki pi ke lake inglong sofansi pi chot nangi de pu alang tum Pawan Kumar thar aphanda pulma pupe athe labangke Pawan Kumarai ta methang bihari aphan ke methang dak ke che ki beso to ing aron repen ki pi tum alang tum chi pi vek cheron rek balang litum ta lasi laso apurthimi ke mang labangke jasemet mang chok che lapen jong si pa chok thuji pulotang de labangke alang litum inglong sofansi pi chot nangi palang litum klar dak ban pang dak noi non lang nang pulotang de penang an circle fi song ke langsung purthimia kemang puamen pen langsung v form kenon tanglo pen ke penang a bengolia tum ka prek ke che ki besome playing set som theklong lapen aron re pen ke lada ke longle apata ke pi un e pu thek dak plotang te pini jong si langsung purthimi kemang pen suri si punoi suri hini bana suri pho wet at abang pho don tum jong se longle patalong tanglo pen Karbi khei phan labang so suri pho tum se ka panohok halaso suri pho joine mondi si che song thunang lipo halaso longle pata kenon joine komate marenga hu sonang lipo komane tum jel dam tum dam na komane avi phik bunang li polasi laso bange tong sokot pen alang tum chividro nangi la penjong se chividro dre pulotang de mesen lo kidu kela katar tuhan longle pata pi pu lage mesen itum da welcome chorolo same labang so longle pata ki pi ke inglong so phan panong vet sila ke pinangji la pen inglong so phan sung lor si circle office sama atoi ni bang pi vek nangji la so bange tum obobji punili mathathe setame elitim puthot lidar tum keya tum asong che pupe adhormo che pupe pen Lidar atum an Asia United a platform along dopen eletum la so puthak che song lo plote rat ke puthot nang che to dunji pusin nilhin pen ke mathatu Hamren Ben Daniel Inghi Karbi Anglong live Lakha ke thom chinthong constituency ke parlo phonglang somati umrukutia rong along ke damtang phaikoni ni phai hiniar ni tirika ma mai mate reception committee sengponsi pinipen ingdeng trok kaleng maha mate Amur Falcon ketalon ponji aphan local MSC avijit kropen ke chenglok committee members la pen Amur Falcon protection committee atung pen chisik chedang pon bomlo Kedamtang surihini ra kresir ke baningkan pen pangcheng ponsi pining surihini ra ingkora pli anke ingdeng trok kaleng maha avo festival ketalon pon nang plengtanglo labang solong honglang somati umrukuti SGB Gyan Bahadur Chetri lapen Amur Falcon Protection Committee President Manoj Chetri lapen Secretary Romesh Bhattarai pen kichenglok KSC lapen ongdung haladak arong kidoarong arada tumta kipang thai pen kichenglok break jam asai chirapdun labang so jai make kapatir pipon laki Karbi Anglong Autonomous Council Local MAC Karbi Anglong Autonomous Council CEM Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department EM Retacing hi pen ke danglok Karbi Anglong Autonomous Council along kit hekiring atum cherapdun labang so jai mek lake phai kuni ni phai kri si pen ni phai cricket homati ni thoma phansi jai mek ding ponpu
ki cheng siar ni mate phai kuni ni phai kre siar ni lake break jump pen kewang NGOs tourists riders atuma phan reception a jamek ding ponpu lason si niniar ni trekking pen ke chenglok traditional games traditional dance hai hui ke paklang a jamek ta ding ponpu lapenar ni kang sam kaleng maha awo kilang apor en ponpu lapen phai kuni ni phai cricket home mate kijut siar ni break jump pen kewang aluhi mate Karbi Anglong mas council kit he kiding atum pen ke chenglok Halloween pen kewang aluhi atuma phan aluhi ke pachini apor en ponpu lason si cycling rafting boating fishing lapen break jump a sightseeing apor en ponpu lason si arnikang samapor bird views mati vokilang apor en ponpu lason si ajo apor cultural night pado ponpu lason jai megalong sarigama panong kachapati dun rohit sonar lapen break jump Karbi Anglong alunse polunse piatuma phandami apor piponpu kidamtang aningkan anke break jump mati Halloween pen mati South Africa America foreigners pen kidanglok ongdung atum nang chitong dun lason si pining ingdeng trok kaleng maha Wangala Festival ke talon along break jump pen foreigners tourists atum nang chitong dun ji pusi birta ribdun long সেকেন্ড উইক লৈ ইয়াতে থাকে কেতিয়াবা যদি এইটো ওয়েদার ঠিক হয় এইটো আইস নপৰা সময়লৈকে থাকিব আৰু ডিসেম্বৰতে ইয়াতে অলমোস্ট যায় এতিয়া একেদিন মানে ওলাইছে আৰু আহি আছে এতিয়া ইনক্ৰিজিং হৈ আছে এইটো দিনৰ কোনটো টাইমতে এইটো ইহঁতৰ ৰাইট টাইম হ'ল ইয়াতে 3:30 পৰা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে 4:30 লৈকে ইয়াতে পুৰা ম্যাক্সিমাম আহি পাই যায় তেতিয়া around 5 ইয়াতে পুরা ল্যান্ডিং করে বেম্বুত ল্যান্ডিং করে নাইট স্লিপ করে আৰু বেলেগ ষ্টেট পৰা আহিছিল নেকি এপটাতে এটু ষ্টেট পৰা হাতো মই এটু জেনেকা আমি তো সাইবেরিয়ান বৰ্ডে আমুৰ ফাল্কন বুলি গম পাওঁ যোৱাটো ইয়াতে একদম হাইটত যায় মৰ্নিং 5-6 পৰা 7 লৈকে থাকে তাৰ পিছত একদম হাইটত যায় কিনি ইয়াতে কিছুমান একদম দূৰ লৈ যায় চিনথং পেন হেমাৰি ৰংফাৰ Karbi Anglong লাইভ Dineng Domika Chiru Anganat Athepi ki humpensi Karbi Anglong Achik Cultural Society pen Rajendra Memorial English School Pathu Aklamalong Katalon pon Aningkan wanga sonsi Karbi Anglong Achik Cultural Society mati KAACS pen Pathapi ponsi bitung rengthama Rajendra Memorial English School Pathu Aklamalong Aliralon ki pipen ingdeng inkoiraner kep 100 drums Wangala Festival Surihini Raing Korapli Phaikuni ni Phai Phopen Troxy Nithoma Baha Garo Khayatum Methang Apindeng Sumpot Kaching Thangpen Kelun ke Kanpen Kecheng Sonthong Kep Sose Kachipatia Jamek Dengpon Pining Surihini Raing Korapli Baha Dilneng Domika Chiru Anganat Athepi Humponsi Khai kaching hon kaching ri jutang jubat kachipang cho pindeng sumpot kaching thang pen khai araje kachipiklang pen dead long ria long methang ajutang kachipaklang dun bor idon jia phan chithan chimumpon ado ana phan nale tuma phan birta kewan pila hano la ingdeng inkoraner kep 100 drums Wangala Festival along pini kijutsi mate angdung kiti laso ajai make gedeng along mission pen nadak ong dung arada tum nadak nancing room lo so taxi alang tum penang an dak atiran atum pen garu pendeng asumpot latum arong aje pen ci pendeng si alang tum la so kedam tang tarik pho pen tarik trok si pini arni an papijut lo nasila so kapijut along mission pen kapijun pon lapen mesen pen la so sai ke deng pon la ke retum la dak jasemet reception committee lapen la dak Karbi Anglong Achik Cultural Society mate KAACS ala tum pen sila so sai deng pon lo pichun pon lo lapen dak bitung reng thamat krip ho Rajendra Memorial LP School Pathu Aklamalong sila dak bi pon lo la sila kadu kavistame lir acham kipi pini kejutsi angdung kiti la so ajai make deng along ningarong kachehok pen cheng muri pongsi alang tum la kadu kawe ke thip ke theng pen la pen so thasi lun sitame
lun cheto setame alang tum parju ponlo Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong ang kang pi pen kicheng lok ang tan pen Jesemet Meghalaya Tura Nagaon district pen sita me nang chetong dunsi ang dung kitia jai mek mi sen pen pichun pon Karbi Anglong Achi Cultural Society Maipu Sajendra Sangma pen lama pangjar pon la pen kachikimo sita mi ding pon Karbi Anglong Achi Cultural Society Maipu Sajendra Sangma Mai ke Charialong Kong Chundang Ratneswar Cheran Aluhi ke Pachini la pen sayang kung doan parjupon Ingdeng Inkorener kep 100 drums Wangala Festival ke talona jai me kedeng ponalong Aluhi sarpo man ping pen Lakhaing koi baithalang so STLA constituency MLA Rupsing Teron Chitong Dunsi Khai Jatialong Jutang Jubat Pindeng Sumpot Kilun ke kan pen Ningarong Kachipi Akinang Soraputak Radamai pi Kedoho Than Pajermi Pon Dak main alam bangke nituma Wangala Festival bangke la nituma Arnam Misi Saljong Arnam halafan Thanksgiving ceremony nitum kapati la so bangke Jum after harvesting Jum cultivation la main festival alam bangke amen bangke la Misi Saljong Rongchu Gala Garo alam pen Rongchu Gala in English if we say it is a Thanksgiving ceremony to our deity that is our Misi Saljong lasi lo alasi nituma garo arat tumhan nitum dak pining bangke 28 lo next year nitum dak non delegate session chang pechang chelang non nituma delegate session dopo la delegate session afit bang si nitum next year fan ke nitum dak si dui mama kapregadim sa dui la tum ne chingwai ponji Hamren pen Danieling hi Karbing Long Live Sarpimar kang bo birta nihang nijang kai ki birta chatayalong kiklang pen isi manghumime la pente chetherakta mimi binong lapuson thak thaksi longka thararong amikar rolenti munga chor kamola hansepi niphai phorni ada porphai ner kepen barjui piniarni an hem ka chewang wedera jok a hemasor asomar manghuprong Lason si Lakhaing ko reisi Borjan MAC constituency ke parlo Nagaland pen Karbi Anglong border Longkathar Gotambosti arong amikar Rolentimung ahem asor hem pen barjui piniarni anta hem nang chelele derajo achor lapen asomar lapen apiapo adona rabatung manghuprong dokoklo Lasina hokle do dam pusetami prabjin pen uthot methang ahem kachewang thuji aphan ahem asor Asomar anparta akorte adonara patung pen kachunuri padokpa laben kitheklong le det kamola hansi piaphan pinnangan rongara chepochero akorte achora tung pen chiri olo bonta kitheklong le dera jok kisung hektik lopusi thanpon lasi Karbi Anglong Women Justice Forum mate KAWJF lapen KSA atum aphan anta nangkiri PG aphan kachunuri padokpa Lapen madule theklong pusitami la screen along ke paklang pon a contact number 8011613213 lapen 8099316089 along birta nang pig vek tha pusi kachuningri padupon Sinohok lido tame nohok le dam tame komola nang prabjin penang hem chewangoi nang somar chuche junji chiru hang ju hang hailo nang somar phan chin sora nang prabjin pe hem chewangoi ka nang phan nang theng the nang chok che ya ta nang pupe kaya teng kaya mang lan ni phong ke nang mabji ti jok ta phong e gol ti do ta sin nang mabji apo nang phire nang ne therak nang ne nang hem na ri nang chewangoi apen ke jok le pon setame nang ke thon do noi ninging samjin panangi thon noi nang li phan ta ki pona bang phan ta jat ta nang theng thelo nang chok chi lo misen panangi thon do noi angki nang ta misen men jidamu manila korjang ta kali himipi ta kali asomar chanjai apen ki duk da tu osomar phansi chelang ji ma alang tum ki chu phansi chuklem poma non la Mongbarani adap pas arek adap dam jipen non anta wang lidar lo nilichor bangke inke non bangke nohok le do sta nohok le dam sta non ke hem bachang i phansi ni tumke
nang chon ning rilu nang litum han ke Nang lichormen upin. ni li choramen ke komala han sepi News Report, Karbi Anglong Live. Tang te pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton poniglo.